Dumane yadume ezizweni ngisho ngambiza embizweni yosonke akubanja amancane ensizweni umlaphi wendabuko Dr. Khehlelezi wayibona phezulu kodini lapha abantu njalo busuku nemini le ndoda le ngiyethulela ukubakaza lithi iBhayibheli uJesu ehamba nabafundi bakhe Amen. uyababuza ngelinye ilanga uthi ngubani Yes. abanye bathi uSimon Petro abanye bambiza ngamagama uthi ngiyadumazeka sengihambe nani ibanga elide kangaka kodwa ningazi ukuthi ngubani le ndoda sengihambe nayo isikhathi eside kodwa ayiwakhona amandami uma ngifika eworkshop ngibiza abantu ngibiza ama-ID number abantu ayibhilivanga ngathi ngicela ukubize yakho kwenzakaleni Yes. Hayi bafethu cha benzo lithi bekhona ijaji lapho thina nebekhona bonke bekhona bonke phana bengakholwa angisiye umuntu ofakaza kakhulu ngoba ngiyibhithi so kodwa ke nami I was so shocked ngizwa nje seyibiza zonke ilandelana kaloku mina angididela kwabiza uthe mayibiza kwaba khona inamba lo 7 awagiya ngathi zothola 10,000 ngoba bethe uzonginika 10,000 mangayibiza akaphelela kahle sesizodluliselana nobaba uPastor Zondo Kodwa mthiyane ukuveza lokho. Besizodluliselana sithole 55. Nawe uyangihlohla ke naye uthi hayi ilanga. Mawulandi license emotweni hayi cha mfowethu. Iqiniso lithi ke umuntu uma uphila naye kuba kancane ukholwe emsebenzi yakhe. Ngoba kwesisikhathi usukwazi la asuka khona. Bese uthuwe ezimangaliso hoho ahlenzela ngathi. Iqiniso linjalo nje sona maso short. Ujesu walapho wathi hayi ke uwalethwa ngiyothola ekhaya cacela uvalelisa kanye hamba ke manje. So ke ngithufakazi ukuthi cha ngempela khona uNkulunkulu ohamba naye and uma kuthiwa sonke silandela imiyalelo yakhe ngicabanga ukuthi izinto zethu zingakhanya ilokho nje bengifisa ukudlulisa. Okay niyamaza ngithi iwele likangizwe leli umfana uphetheni osakaza nongizwe mkhulu kwi-online radio yabo uyena mfana uphetheni lona ohlale faka umphele njalo nomelala ubakele angazi ungathwala ngawe into kuphela Inkinga ukuthi ungethula ngabo ungethula ngesibishop uma bathele mina umsheledo bayiphelele bimba lapha ngizokhuluma ethi Dumane yadume ezizweni ngisho ngambiza embizweni yosonke akubanja amancane ensizweni umlaphi wendabuko Dr. Khehlelezi wayibona phezulu kodini lapha abantu njalo busuku